Surprise, motherfucker. I pozdrav ljudi! Šta ima, šta se radi? Dobro došli u novi video našeg YouTube kanala. Danas, kao što vidite, radimo selfie prank. Već smo neke snimali, sada ovdje snimamo uvod, vi prvo ovo gledate i prvo pozdrav za momke koji su nas tu prepoznali Slavonskog Broda. I ništa, gledajte selfie prank. Čekaj brate, ako želite da uskočimo u fontanu, znači ostavite like, 500 lajkova i dolazimo i skačemo ovog klupa. Što je bilo ovdje? Aj kidaj. Pišite u komentare to, malo više komentara bude da skačemo. Gol. Aj ljubav, odošli snima prank. Odosmo dalje, nastav snima, pozdrav. Lajkujte Facebook stranicu. Selfie, brate, šta je bilo? Šta slikaš, pojete? Skrivena kamera neka vidi. Dražen. Ivan. Kako je? Možeš otići negdje se drugi slikati. Drugi? Hvala. Snimam tamo, skrivena kamera, tamo. Dražen. Snimamo za YouTube, pa to nemoj se naljubiti. Zašto je to? Nemoj. Zašto je to? Volim selfie, šta je bilo? Može jedan selfie? Može. Dražen. Mateo, Dražen. On već selfie radi. Šta te momci? Dražen. Prank ovaj, sad da vam kažem, ovaj prank nije nešto toliko najbolje ispo jer nemamo najbolju kameru, a sljedeće sedmice uzmamo kameru. I sljedeće sedmice stižu pare od YouTube-a i uzmamo rasi. Znači, kidamo. Imamo tamo one green screenove i to sranje što smo dobro. Zazavio se. A kamera stiže sljedeće sedmice i onda će biti bolji kvalitet prankova, skečeva, možete očekivati nove kratke filmove. Uskoro imamo jedan ljubavni plan. Znači, ako vam se svidio nekako ovaj video, makar malo i ako želite
želite da radimo prankove, podržite nas. Lajkom, šerom. Snimljeno i tu, pošto Nije. zeznuto bilo s kojim sam telefonom sniman, ali dobro. A je, znači ostavite like, opet, ako želite, ako imate neke prijedloge, radit ćemo i kissing prank, radit ćemo... Pitat ćemo 100 cura za zanešćemo im pitanje. Sad kod nas možete očekivati Nešto ludo, ali očekujte. Hvala, lajkujte Facebook stranici, to je to. Znači, to je to.